htio bih da čestitam ministru nauke na inicijativi i na ideji, jer mislim da je ovo jedan dobar proaktivan pristup koji ne samo da otvara nove prostore, nego i na neki način opominje, jer jeste da smo zemlja koja je ukupno bogata vodom, ali jesmo i zemlja koja ima neke apsurde kad je u pitanju voda. Imamo na rastojanju od svega 25-30 km bezvodna područja i područja koja su izuzetno bogata vodom. A ekonomske aktivnosti nekad ne možemo baš tako jednostavno preseliti s jednog mjesta na drugo. I mi smo upravo, sarađujući zajedno, pokušavali da napravimo i par inovacija u poljoprivredi, da spojimo nauku i poljoprivredu. Ali na vrlo praktičan, jednostavan način. Pa bih iskoristio jedan primjer da vidite kako to izgleda u sferi poljoprivrede. Korišćenje samo sušene trave, kako smo mi to istorijski navikli da radimo, dobija se između 17 i 20% manje mlijeka. Korišćenjem trave koja zadržava sočnost, odnosno vodu, i koja se na poseban način vakumira i daje stoci u momentu kada to treba, ove godine smo između ostalog ostvarili 2,2 miliona litara mlijeka više, samo u periodu 1. januar, 30. septembar. Dakle, prostora za konkretnu primjenu naučnih rezultata i dostignuća ima jako puno, ne samo u oblasti poljoprivrede, siguran sam i u drugim oblastima. Kada govorimo o ekonomskoj valorizaciji vodnih resursa, onda htio bih da ukažem na nekoliko parametara gdje također postoje kontradiktornosti. Mi svega oko 3% površina koje su okarakterisane kao poljoprivredno zemljište navodnjavamo. Ako bismo povećali ako bismo povećali procenat navodnjavanja, prema svim procenama ne manje od 20% bi se povećao rast poljoprivredne proizvodnje. Dakle, naš problem koji sada pokušamo praktično da rešimo kako napraviti strategiju navodnjavanja u Crnoj Gori i kako implementirati. Zbog čega? Zbog rasta poljoprivredne proizvodnje. Zbog čega rasta poljoprivredne proizvodnje? Zbog toga što bismo na taj način smanjili uvoz, poboljšali spoljno-ekonomske parametre u oblasti trgovine, ali isto tako i fokusirali prevashodno hranu kako domaćeg domicilnog stanovništva, tako i turista na ono što s ponosom ističemo da smo mi ekološka zemlja i da možemo praviti organsku hranu. Jer resursi kojima raspoložimo još uvijek su nezagađeni. Međutim, postoji druga dva aspekta gdje kod jednog se nalazimo na ivici, vjerovali ili ne, katastrofe. To je korišćenje vode za uzgoj ribe. Mediteran i Jadransko more ostaju bez jednog značajnog potencijala. Nastavimo li ovakav izlov, gdje trenutno Italija oko 2/3 svojih dnevnih potreba uvozi, iako je sva opasna na morima, za nekih 10 godina neće imati potrebe da se bavimo ribarstvom ni na Jadranu ni Mediteranu. Dakle, potrebna je opet nauka, promjena svijesti, promjena načina razmišljanja i odnosa prema resursima u pravcu uzgajališta i resursima u pravcu onoga sa čim već prirodno raspolažemo. I treći segment, a očekivao sam iz toga, gospodine Gvozdenović, da pomenete, je korišćenje vodnih potencijala za proizvodnju električne energije, koji se kod nas koriste na nivou otprilike oko 1/5. I kada bismo ono što je obnovljiv resurs koristili na malo kvalitetniji način, onda bismo postigli daleko veći uspjeh i u tom segmentu. Zašto sam povezao sve ove tri stvari? Zbog toga što, kao što primjećujete, istu vodu možemo koristiti i za proizvodnju električne energije, i za uzgoj ribe, i za navodnjavanje. Dakle, možemo napraviti nešto što se zove odgovarajući ciklus.